Wana wope ejuma, wana wope nsani ejuma, wana wope ejuma biara obama wansa akọ wana anu biara no. Mazecho wana akomado de. Afi onko na wie no, na dodo na wenye bi. Enya no so ya krado, de yerba na ya boboa na za obiara rehwehwe no nsa aka. Enti se kosi ya ba na ya ba agbohwehwe, ya agbohwe nyama Yakobon na asem na aban wa. Za yezi kofie nyi de. Osi mama yen chire hen nwa yan fanko bebi a yerinya hwe osana Christ asore na mmom no ye fa hen nwa chire bebi a ye binyi bebi ono ye hen fa hen na akomom hen kuro a yetim enye hen adwuma yere ye yen ye ne ye ye ma hen nsa nko ho na ye hu ne de ono na ye ya ye benya bebi efim enti mezena minchie mezema mbebu na wo kuro ma hankasa nyame na adomara so mu kuro yi wa mama abozin foforo wa ye mampuntu mbente hini yaze dam chiesu yaze mahena mantie nyina de ikro no mpuntu no ogina ho na ado na ahe ne yegbo hina abo ato de abribiara obafra hen biara no ye ba agbosom nti won bo hen na yema ikro yi ontumpon ni chiesu nkwa amazema ho nyinara ya honorable zaidu wian de hwe hen sofi na ho keka gwa mbiri kuma ba bia wotu mu aba oya asoromyo oya price dan na wakati in fact yenya asofo yenya asofo dodo nara na obesha ase wo foundation wo disi wo mande ye wo St. Lawrence Parish na nyame enyimni ye no sofo ya ye ne te ha o ye parish priest na mboze mbo no in fact menyim words I might describe but I can say that or ye highly inspired by God into ama ni decisions na number 2 wo ye no sunsun ma fam enye impuntu a often asoro no ho no wa akwanyi papa embere kakra ni asoro dan no mutopan kakra na ehwe na ho keka a nyame taye chi nti ama asoro dan no mu ezima in fact menwo so bebre na asoro banyina so se ekom na ekebisa ho na obaka kire de ye no sofo no sofo bedin nyame na adomara onam nodo ma bebre nya angosra onam nodo ma bebre so wonhu nyame ma ame owohuam kase yeza oma ahene youth no he na wo keka wanyamim oye oma yete nyame no sum na ase nti abribia no oye wa hoho de ebaba asoro na abagbobo ma nyame kopon na edwuma no wetumpon nti sofo nze baka de nyame na adomara obe no wa ma bebre a yete ye pa de no ya akeka ye hu biema yetumi ye ba asoro every day almost ahomacha asoro bia no yenya akonya na ye bobosom in fact nyame insure no bebre oma no ngosoro na yakase wono do omba no ban na ne dwuma bia odi no oda ahya nsa wo mbere a obezi wa abraha no oma onye dansewa na insure na rankasa onka ono yankopon dizin in fact madana ase papa onka wo su bebre ya Auntie Mary so butuma atu komo na fe ya tumina yakwem Auntie Mary yengina yes yes if you when you mean you shraba breast pa sang then what you say who's the Christian mothers abas no me was from Mrs. Mary Asiedu matara me Sacred Heart from Fraternity another PS Jesus na kuma kronkron ihe na yesha da matiri ni ede egu kwen mi edu guhiku Very I feel so what you say some on it at my son back at the moment by the morning amen afi shansa ma mate me wiade nyinara mate mama share na modom nyinara nyide and pay ya to the Jesus Christ one kandenum o share na na mari gina ho so hu enti hia no sofre na nche ka kira hia nyide ma yan hwehwe nkwafa wata ase ma me hwehwe atasefo yene mo fa bebre ya fra hia no Catholic fo so yeri tibare hwehwe Jesus wa shara asherum wa abosoma ase wa mmea na nche mi ye manche Catholic jedi ya yekitem ma pan ahia nche kire hia ne de wo bɔ ne memu duam obo wi ihe nbone ntira wan kandem o share ntinche yetumi jirege di ma mpa
me just there obesi hen ye ne ebo hu nyame na enyim nyam atama edase bi edase eno Mary wa baba kasa edase me nshira na fi ye aye Saint Teresa was action bia Saint Teresa wonderful Saint Teresa Saint Teresa service to God and my kind Christ as me jenka on council Mapauta were from Sisiria Pia. I had done from Auntie Sisi. Auntie Sisi, what fish is some of them? Was some Bawuku? Yo, my fish and some in there. Ye are Christian Fizzy, Obian Sonny and Mimi. I'm there, sir, some to why I mean no backama. Into Obian Sonny and Mimi, non kit me. That's awesome, yes, sir. Oba when I say is emphasis. There is a fee. Oh, so the ABURA St. Lawrence. They are like there. As I suffer no wapa and why and why bring here now, Janet. I said, oh, yeah, it's in my hand. Now, it be also about me. Woman, now, home. Yamin funny fair monquad dream. On I'm there, Oba don't she, one sister, when you ask him. I mean, sure, Christ as me jenka. Yo. Ye oya chief of staff of Ogwacha this area Nanakra ozi keneno eye about chukomo na no so za otomo Nanakra sa sum jenka on kan wo sum dia be what happen here ya me na do ni so bible na afia so wodom wasor wumba na wunyan abase na wakati yo aba emper bebre no kofo adwen o de ahemfo yensom ya me na me kam obi atire ahemfo yesom ya me papa on on fan ho to ya me de no otum hwe no kro yi mo onko yi ni ena ye Christ eda wawu na wasor to yenyi de just nko ma e Christofo tane ya man na yesra wande obi amfa no ho ma Christo ya me som ye dawo o men ya da nkwa de da achi bi so ye bebi a ebotum akọ na me ka chire guafo no de wo men na yanka ye kan ye ho ye nye adwuma ne ntum mpo no ogwai na egwantum nyina na ado yi ye ne ikura aka so enko bitima ye fe ndase na yehwe ye ne sofi na ho kaka mbilukuma ba bebe abasa na wakati yeah father bed na ye yama awon wade bebre wo ABURA asori dem wo man kese pomanyu aja asori ha ma me ye bibia menyu ho na ma ye oba feze oba ya na odwen de oba ye gate obogu ka kwan mu ina wogu asori fie na ampa o se ye oyo why ye second year o sa ye na so oba ye baby a ye Yesu Christ statue besi de abompa why ya no so this year so na dwen de hye windows ni na yesiesi aso na ye nsoronko ye gudu ye ka da ba Roma so dem ye nyu ajedodo ye bompa ye de onka ha ncher ni asori onye krabohwe asemi na ye I so it has to be oya Nanakra na etume ne bonko enyi oya ba hima okuta otode ba asa oya ne papa ye na twu komo na fi no so za otumo wa chen etum na fi etum na akọ nti asomnye kan so nyame na adom na won so aba fisensem na papa ye aba kind asomdwe nka Abraman onka Roman ansor na ansor o ABURA kwem hinara da afiaso a yeli die enwa da Jesus ewu asori ye peda ABURA kro inu so tumpon na ne mumba ina so ye tumpon wo asomdwe kwando yehwe the father and more krebi and then make a obey punto to madaba abenko na ebe sa me ka cha yes of ehun gan we wo problem bi de adza wo friend na ye be yes wo na ye be sie oyo gentleman but so for ba Abraham oboto de dan insesia free onama okaka do no only yen mala na menta mamba chapel but oyo na mu twemu wo ha na mu nzama olokodo a nyamese yanka no kwal oya nti na wa come there muso meze kakra na meze wo fie oda meze ba na meze bobo ba otum ensiesi wo asora menye na ya abam ye nyon waje oni nti na wa master asori yo bi ya mission yo asoramba huru no tumi onhwe ma oya ye sei oya hona fi sensam tomorrow kodo nti guda ya ba oya asori fi wa ba bopo no za na no eboa ma anamoto a yetu no so abamade na fi etum ye peye
ye to anamo asomje sam kote na ye to ehwe anamo to obutu no wa aboa ma bibia so etumina eyim ankasa ye enti eno Anka usi. Bobo cho abo mi. Adumotin. Thank said you check camera me ekasa. Thank said. Mrs. Rosa. Yo. Mami afia so. Afisha sam na ti ma so mba. Ati ma oya wo mba wo asori. Yo ma afisha sam ye oye kakraba de. Eradi wezi nkunyima amayen. Wa asor. Ye nyina ya ye akanmumba. Ti obiara bobo modende. Obefa nyame. Oda bata na akuma ho. Nyina abrabo ne bibia ye no. Ye ma nyame nzikan. Ye nya areshem na nyidado wonu mu. Na djube biara osefata de yezi de bo aso no. Ye nzi fi na akuma mu. Ni enwu de ono a yezi na echi no. Oye nkunyimzifo no. Ye nyina bira osefata mu. Za ye no kuma hwe ye no krape no. Eradi ba me yensa aka. Mami me shoro papa. Cross as me yenka. Yo sir that not can iguda anye dom tomorrow chonkomo. Nti ye ofi asome yenka. Anka wa so brother. Yo ye bi sara afia so aba afisi sem na do. Oh mama obi biala afishapa. Nkanka wo ma kalekemba mama wona afishapa. Christ wewu wa sol ozin kwaji abraham. Obiara ma asomdwe mbla ni fie yi amana aman ondo nu nuate da nala no ho obiara tumde tia o wa ye boni bi a o dedado wa gina da mu afa chen o sende Christ mana wetin ye o si o da say oni ti we wa gen na so gen bona chen na hin so ye fa ye bani nche na bibia ankodo ma hen that to be honest with you for the nyamishren onyan kase omana ahoaze na kokodu no fa nyami na adwuma o sende nyami na adwuma oyezen odu be bia sikan yi prize be ye no wo bo winwi binum bo winwi ebinum so de bama na mom sofi wa kokodu wo nyamim in fact na adwuma wa ye no ha oyen so oye fe nyamishren on kan no onyan kase o sende mo ba kekre ma ha obiara na mom obiara so na achada nyame de man ma waye in fact nyame shrine na akoma so makira wo man ta na ti no nyamo na oya fia ma yin ala emi sure aha damena asamleti nti iguda anye dom tumo dwetwe nkomo na afi yetumi ye hunde ende Christ asore za na na shepi nye na otumo ho ye hwa nkwankro ni bobo ne ho ensema otumo mama mami Christ asore nko Pastor Kausu bobo to for them Pastor from Emanuela. Manuela, what tell you say why Catholic get him or your honor before him then? Pastor, I atari I osemi. Ye wo ku a owo Roman ason my friend Knights of St. John's International. Na numu no ye wo mboframa ina mpenyufo. Enti oye hen mboframa mesiafo no hen ye junior auxiliary. Ena mpenyufo no so oye cadet fo. Anwo nyina wo bom wo mpenyufo no honase na mpenyufo no cheche ho no kwan a oye da wo fodo no wasom wo Nyankopon na asorifi. Enti say you should know Sophie English kebe wa be ehuna no motu ehunu ni pejanko abasa na wagati. Oh, meka de Nyankopon shrine wo akoma pa we nya wo ye ho. Onam de bebe na ye mpa so ban so obai no ozi in Kenya bi ozi Abraham oben wa ma ya kaka ye ho. Titi youth aye wa asori ni mu wa ma ye hu de he onye abrabo wi asa abrabo no nkote no ye de ye bo na ye ze bobra na emom Nyankopon na asem no so obeka ye ho a obe ye ma bibiara wa akoye wa abrabo no mu. Edo ase nti impeyfu gudu tumetwe nkomo no iguda yetum na ye wo ye Catholic jeje wo ya abra o ya parish aha na nde Kosa TV by na ye don baba so me mami krasa Uncle Susu Yamina do one say what are you say aho ye hona wo ye Catholic o ya so yeah well ladies auxiliary St. John Knight of St. John and ladies and ye ladies ye men for sure we men's yan cadet na interview no on him from enyo see training on the man as one have been paying zama kam da tra obiara yin dey Christ asori ye judo wa asori ampa ne de minti he nyina ye ntumi no do yan ho
odo ni azekasa odo Christian bia odo ne yanko yeje bon fache Christian bi was a fachen oso na Christ na lo be numpo ono obu anyifo afnanwa ono omamum kase ono omandompia wa kokor o se Ezekiel da on shankom gudo o shankom gudo ma obiya okratasfo ono po to de ye ni nyina no po no o de yan bon chai denti na onyanko funu a emfa nche nti Christian funya ibi funu nyina yemfa nche o sande ye nyina ye azokor yamako na yasman amanyam so za anyi ya wiaza oye bon no wa hwemu no da yan bon a chai o me bada sit that's yes yo dama yeguru aje nti we are yakọ northern region no so akaka kare ka Sofia kwa me krasa so ngenka anka osolma agogodofo yesi pi wanyamim yesu abebrese yesi pi wanyamim ye che afiaso wa fi system atima ba atima ede yankopon ase akwam chere jumadi ase Irazina la waje na bamba ma enedue oye na Irazi Jesus Christ we wa ihe nyina yeze wusi yeziri wuja na Irazi Jesus Christ afishan sama me wa mazama adofa ye shiani aso mbani nyina inde yede yemi ase ye hye be ye mfi ebie ba sa yene asofo wodi yene ba ha munimi yehu mpuntu bebre wa abra soro yim yehu de wo spiritual afano yankopon ala oza asofo no ye adwuma ye oba na adwuma di so de ye no ha so a ye hwede ne ma osesa nzama yina de abra kakra ofi adum ko adum makodara ma hye asoromanu nkura ne de ma wala yankodara ne chendam na mo yisum na afi ogudu ode ye n'enyime nyame ba ye nzama akase nta asoroma yina ye mbopiru ina ye wo we fefe ya pa de yinara me hye ye nkura ne de ye nsar say nkanin bi ya pa de ya yema ye mudo na nyame ma akase pa wo abro enyo me ya bulisei nti maka sande bulisa na waka buli nti mama ba kanu waye kom kasa na nde mayala nte ta jiamjela dane ne dela na woni da parum atempa jela dane na jela te me na go ta wundo ko dapo ayente zati na wani zane tabata tanka me na nyase ta meta na wonte te bodoje ne apusi me mva na wanyin abisa sabul ma me na ye ngapo me na la se fon kande pa fudata na wana pa fudata na won fena nyampa wundo ko pote dam cha kama fafa saboro daga saboro te am kacha aguncha na kama sata te me na bora atom na wontu mana fena boyere te fena kande ma fudata na wana ma salafa manka dangmana na won ma gunta atati bosi na won na ranyeni it has papa ya Michel papa ne ma ansa na ebakọ no yenhwe hene sofin bi kuma ba be obehe ahwe na wokeka ne mpunta ejinken pa ka bi dan na wagacha ya no kosam ya de asofa wodin Brian be ya fa na won mfe bi ya no wor kumare ya hwe mpunta wo fi asofin won ma abra sorry osesa obi biare ma nye de onda so na enyi na kan surround sa was spiritual afano so yankopon ala the asofu no so other way ma sorry wo yenim so mo ma him no ma fom no so titirala ad sorry ye ya jikase ne yende wo wanyi pa wo bunyi mpa so wo yi so man wo yi adu no so nya aso wo fu wo pem mpo woda se ye nkran hye sama asofi wo da ba ma sama ye enda eba yara so de mahamun ma wala wani abaji obi bi alam nti da yami se da yankopon wa fa asofo panyin do ma wodi asofi da ben yare kodo yare se yan nkran yare se won nkran no so do wan yam on chendam ba ya se dem na ya baba dai ma na kodo etre ma asese for dey worry as papa yeda mo na asoso so da wase e bada wase pi ya Michel aha dama yeyina yiyimnunum
Oye Catholic Astrofi, which St. Lawrence Catholic Church Abra, and Yawaha, and yet don't be it to my chum como. If you to me when there a summer note with the baby. There was a Christ, our answer, Christ, I saw that our answer and pat. Yeah, I am summer of a bird of Berono, or my mother will come when I know each round of a car, each round of two, each regiment are what was in if you ate to me area pay. If I pray there and you've been so good much, can also be you for no. And say, of a bird to be your hay, says I can when I am about to come up. So TV is all about what heavy. Why did you show a man who answer a 2 minute at? Pepper say to me, but the man is yeah, for sure. Then you have a car. I have some people. True commanders are all say 2 minutes out to you.